Ko tahirau e rima te kau nā whare hou ka whakatūria e Toitū Tairāwhiti ki nā whānau o tō rātou rohe, mā nā pūtea tautoko nā whai kāinga whai oranga. E rima te kaumarima miriona tāra te rahi. E rima te kaumatahi nā whare kua hanga kētia e tēnei pakihi a iwi. E noho miharo ana nā whānau kua uruke ki o rātou whare hou. Kei a muri wai hei te roa nātu o nā whakamārama. He rautaki whare tēnei e āwhina ana i ngā whānau ki te hapa i ngā taumahatanga o te whaiwhare me te kimiwhare i roto i te Tairāwhiti. He kaupapa nui whakahirahira tēnei mō Toitū Tairāwhiti hangawhare. He kaupapa atu i te hangawhare, he kaupapa oranga mō ngā whānau, mō ngā hapu, mō ngā iwi. Kātahi anō ka tūwhera hoki i a Toitū Tairāwhiti hangawhare he wharau mō ngā whare, a nā ngā pūtea tautoko a te tuapapa kura kāinga me te puni kōkiri, ko te tikanga ia, ko tahirau e rima te kau ngā whare ka puta i tēnei kaupapa i atau ki te Tairāwhiti anahe. Ka taia e mātau i te wā kai te tino mahia i tēnei wahanga o te whare ruruhau. Ka taia e mātau te whakaputa i ngā kāinga rua te kaumā whā, ia rua Mārama. Nō reira, koinei ngā hua nui kua tau mai ki rongo o te Tairāwhiti. Heoi, he momo tūkanga me whai e ngā whānau kia whiwhi ai rātou ki ngā hua o te rautaki whare nei. Uru mai ki roto i tēnei kaupapa ka whakaarohia te whānau kai a rātou ko whakawātia tētahi whenua o te whānau ake, kātahi, kārua, kāre he kāinga, nō reira ko ngā whānau katoa he kāinga tuatahi tēnei o rātou katoa. Tuatoru, kei te mahi, etahi o rātou i roto i te whare, ka tae e rātou te utu mō tēnei kāinga. Tuawhā me noho tonu ki ngā kaupapa Māori e hāngai pūana ki ngā marae, ki ngā whānau, ngā hapu, ngā iwi o te Tairāwhiti. The best part I love is the kauinga. So the kauinga is another huge part of what you come into when you come have a home, where you come onto this kaupapa, and it's you have to support your marae, you have to support your kura, all those things. And I don't want to blow my own whistle, but that's how we were brought up here. So they're asking us to do something we already do anyway. Mō tēnei whānau, kua pari te ihu o kare āroto. To know that I'm going to have something that no one will take from me, and that I can leave for my children. That was the biggest, happiest feeling that I can remember. When the house arrived, we all stood out there and went, "Whoa, our house is here!" And we did take a photo, had a big hug, and thought, "Shucks, this is our home." Muri wai hei, te Ao Mārama.